Slava Isusu Christu. Garbė Jėzui Kristui. Как вы? Kaip jūs laikotės? Я тоже хочу увидеть, кто из нас первый раз в Меджугорье. Aš noriu paklausti, kas pirmą kartą Medžiugorjėje? А кто уже был? O kas jau buvo? Я тоже. Начнем коротко молитвой. Taigi, pradėkime trumpą maldelę. Конец. Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Господи, благодарим Тебя за Меджугорье. Dėkojam tau už Medžiugorję. Спасибо, что Ты посылаешь к нам свою Матерь. Dėkojam, kad tu mums siunti savo motiną. Мы веруем, что и сейчас Ты с нами. Ir mes tikime, kad ir dabar tu su mumis. Столько раз мы слышим, Mes tiek kartų girdėjome, дорогие дети, brangus vaikai, я вас люблю. aš jūs myliu. Если вы бы знали, насколько сильно я вас люблю, Jeigu jūs žinotumėte, kaip stipriai aš jūs myliu, вы бы плакали от радости. jūs verktumėte iš džiaugsmo. Моя любовь сильнее всего зла. Mano meilė stipresnė už visokį blogį. Моя любовь отгоняет страх. Mano meilė nubaido baimę. Позвольте мне любить вас. Leiskite man jūs mylėti. Мария, помоги нам открыть сердце для Твоей любви. Marija, padėk mums atverti širdis tavo meiliai. Люби нас. Mylėk mus. Отдаем Тебе это наше время с Тобою. Atiduodam tau šitą laiką su tavimi. И просим, чтобы совершилось то, что Ты хочешь для нас. Ir prašom, kad įvyktų tai, ko tu trokšti mums. Святая Мария, Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su Tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Дорогие дети, Brangus vaikai, многие сердца устали, daug širdžių pavargo, потому что забыли, как любить. nes pamiršo, kaip mylėti. Любовь – это не просто слово. Meilė tai nėra tik žodžiai. Любовь – это дарение, Meilė yra davimas, прощение и терпение. atleidimas ir kantrybė. Поэтому я призываю вас, Todėl kviečiu jūs, будьте носителями света там, где тьма. būkite šviesos nešėjai ten, kur tamsa. Будьте надеждой там, где царит страх. Būkite viltis ten, kur viešpatauja baimė. Я с вами Aš esu su jumis. и заступаюсь перед моим сыном за всех вас. Ir užtariu jūs visus pas savo sūnų. Не бойтесь, Nebijokite, вы не одни. jūs ne vieni. Спасибо вам, что и сегодня вы ответили на мой призыв. Dėkoju jums, kad ir šiandien atsiliepėte į mano kvietimą. Karaliena taikos, Melskite už mus. Venats. Vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Радуемся, что можем быть опять в Меджугорье с вами. Labai džiaugiamės, kad galime būti su jumis Medžiugorjėje ir vėl. Что самое важное в Меджугорье? Kas svarbiausia Medžiugorjėje? Что самое важное послание в Меджугорье? Kas yra svarbiausia Medžiugorjės žinutėse? Отец Славко Барбарич говорил так: Tėvas Slavko Barbaričius kalbėjo taip. присутствие Богородицы. Dievo motinos buvimas. Все, что здесь происходит, Visa, kas čia vyksta, происходит благодаря того, что здесь с нами Богородица. vyksta dėl to, kad čia su mumis yra Dievo motina. Она является еще все время, Jinai vis dar pasirodo visą laiką. каждый вечер, Kiekvieną vakarą,
уже почти 45 лет jau beveik 45 metus. представляете каждым вечером Ar 45 galite лет. savo įsivaizduoti, kiekvieną vakarą, Кто из вас имеет 45? kiek iš jūsų turi 45 metus? Kam jau yra? Всю вашу жизнь Visą является mūsų Богородица. gyvenimą Dievo motina Вы счастливы. išreiškia. Мы живем особое время. Mes gyvename ypatingų laikų. Это история любви, присутствия Богородицы. Начало с 24 июня 1981 году. Šita Dievo meilės istorija prasidėjo 1981 metų Вечером в birželio праздник, 24 dieną vakare. в праздник святого Иоанна Крестителя Jono Krikštytojo šventėje vakarop две девочки Мирьяна и Иванка dvi mergaitės, Mirjana ir Ivanka, пошли погулять, ėjo pasivaikščioti, поговорить. pakalbėti. И вдруг увидели прекрасную женщину с младенцем Иисусом в объятиях. Ir staiga pamatė labai gražią moterį su kūdikio Jėzumi glėbyje. Увидели открытое небо над горой Подбордо. Pamatė atvirą dangų virš Podbordo kalno. Вы сегодня будете подниматься на это место. Ir jūs šiandien kilsite į šią vietą. Первый раз небо открылось вечером 24 июня. Taigi pirmą kartą tas dangus atsivėrė 24 birželio И 1981 это metų. место особое место. Ir šita vieta yra ypatinga vieta. Столько чудес происходит на горе Подбордо. Tiek stebuklų vyksta šitam Podbordo kalne. Я живу в Меджугорье уже 30 лет. Aš gyvenu Medžiugorje jau 30 metų. И каждый день мы являемся свидетелями того, что происходит в Ir mes Меджугорье. kiekvieną dieną tampame liudininkais to, kas vyksta Medžiugorjoje. Сегодня и вы будете подниматься к маме. Ir šiandien jūs kilsite pas motiną. Она говорит, эта гора не пустая. Jinai sako, šitas kalnas netuščias. Там находится прекрасная белая статуя. Ten yra labai graži Dievo motinos skulptūra. Но на этой горе живое присутствие Богородицы, Bet šiame kalne galima gyvai pajusti Dievo motinos buvimą, где она ждет каждого из нас. kur jinai laukia kiekvieno iš mūsų. Она сказала, Jinai pasakė, я пришла, чтобы вам помогать. aš atėjau tam, kad jums padėčiau. Откройте мне ваше сердце. Atverkite man savo širdis. Я ваша мама. Я ваша матерь. Aš esu jūsų motina. Кто бы вас понимал лучше, чем мама? Kas jūs geriau suprastų nei motina? И на этой горе откройте ее свое сердце. Ir šitame kalne atverkite jai savo širdis. Я верую, что она говорит. Aš tikiu, kad jinai kalba. Она сказала, никто не приехал в Меджугорье случайно. Jinai yra pasakius, kad į Medžiugorję niekas neatvyko per klaidą ar atsitiktinumą. Она сказала, я вас выбираю. Jinai pasakė, aš jūs išsirinkau. С Небесным Отцом через действие Духа Святого. Su dangiškuoju tėvu per šventosios dvasios veikimą. Я вас выбираю в мои планы мира. Aš jūs išsirinkau savo taikos planams. И всегда, когда я нахожусь перед группой паломников, Ir visuomet, kai aš kalbu prieš grupę piligrimų, так и сейчас kaip ir dabar, чувствую большое уважение перед вами. Jaučiu didelę pagarbą jums. Такой страх Божий, Tokią Dievo baimę. потому что знаю, нахожусь перед избранными. Nes aš žinau, kad aš esu prieš išrinktuosius. Поездка в Меджугорье – это огромный дар, Atvykimas į Medžiugorję yra didžiulė dovana, но зависит от нас, bet nuo mūsų priklauso,
что мы сделаем с этим подарком. ką mes darysime su ta dovana. Один святой священник, отец Йозо Зовко, Vienas šventas kunigas, tėvas Jozo Zovko, который был настоятелем прихода в Меджугорье, когда начались явления, kai jisai buvo Medžiugorjės parapijos klebonas tuo metu, kai prasidėjo prieškimai, много страдал ради явлений Богородицы. jisai daug kentėjo dėl Dievo motinos apreiškimų И сидел в тюрьме, ir jis мучили его, kalėjime jį kankino, потому что в то время был коммунизм. nes tuo metu buvo komunizmas. Он сказал такие слова: Jisai pasakė tokius žodžius. Меджугорье — океан Божьей благодати. Medžiugorjė yra Dievo malonės okeanas. Но если ты бросишь в этот океан закрытую бутылку, Bet jeigu į tą okeaną mes įmesime į vandenyną uždarytą buteliuką, не может войти ни капля. negalės į jį patekti nei lašo vandens. И очень важное наше сотрудничество. Ir labai svarbu mūsų nusiteikimas. И Богородица нас зовет: дорогие дети, откройте мне ваше сердце. Ir Dievo motina mus kviečia, brangus vaikai, atverkite man savo širdis. Если вы бы знали, сколько благодати вам хочет Бог дать через меня. Kad jūs žinotumėte, kiek malonių Dievas nori jums duoti per mane. Хочу вам посоветовать Aš noriu jums patarti, в эти дни: per šias dienas просите Богородицу, чтобы вам помогла полностью открыть сердце для ее любви. paprašykite Dievo motinos, kad ji jums padėtų visiškai atverti pilnai savo širdis Dievo ir jos meiliai. Богородица представила себя царицей мира. Dievo motina prisistatė kaip taikos karalienė. Когда спросили ее: как тебя зовут, кто ты? Kai jos paklausė, kaip tu vadiniesi, kuo tu vardu, kas tu, Она сказала: не бойтесь, я царица мира. jinai pasakė, nebijokite, aš taikos karalienė. Она приходит от царя мира Jinai ateina nuo taikos и karaliaus ведет нас к тому, чтобы завладел мир на земле. ir ateina tam, kad visi viešpatautų taika pasaulyje, žemėje. Третий день, 26 июня 1981 году, Trečią apreiškimo dieną, tai 26 birželio 1981 metų, произошло что-то очень важное. įvyko kai kas labai svarbaus. Богородица сказала первые слова для всего человечества. Jinai pasakė pirmus žodžius visai žmonijai. Она явилась в черных одеждах, Jinai apsireiškė juodais drabužiais, плакала verkė, и со слезами на глазах сказала под крестом: ašaromis akyse prie kryžiaus stovėjo ir pasakė, мир, 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 taika, 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 только мир tik taika. должен завладеть между Богом и человеком Turi įsiviešpatauti tarp Dievo ir žmogaus и между людьми взаимно. ir taip pat tarp žmonių. Молитесь, поститесь. Melskitės ir pasninkaukite. Молитвой и постом Malda ir pasninku возможно остановить даже войны. galima sustabdyti netgi karus. Войны не такое, которые происходят сейчас в разных местах на земле. Karus ne tos, kurios mes matome, kurie vyksta įvairiose žemės vietose. Не только такие Ne tik войны, tokius karus, но и войны, которые происходят в моем сердце. bet ir karus, kurie vyksta mano širdyje. Война в моем сердце Karas mano širdyje. — это первое место, где я должна приносить мир. Tai yra pirmoji vieta, į kurią turiu atnešti ramybę ir taiką. Все начинается в сердце каждого из нас. Ir viskas prasideda kiekvieno iš mūsų širdyje. Богородица говорит: война начинается в сердце человека. Ir Dievo motina sako, kad karas prasideda žmogaus širdyje. И мир на земле начинается в сердце человека. Ir taip pat taika
žemėje prasideda žmogaus širdyje. конкретно в сердце каждого из нас. Konkrečiai kiekvieno iš mūsų širdyje. И как Богородица нас учит принимать этот мир. Ir kaip Dievo motina moko mus priimti šitą taiką ir ramybę. Первое правило она говорит: Iš pradžių jinai sako, отрекаться всего страха atsisakyti visokios baimės и поставить Бога на первое место. ir Dievui teikti pirmąją vietą. И потом мир распространяется вокруг нас. Ir tuomet taika ir ramybė sklinda aplinkui mus. 2 месяца тому назад она сказала: Maždaug prieš 2 mėnesius jinai pasakė, яд эгоизма и ненависти правит человеческими сердцами, и поэтому у вас нет мира. nuodai neapykantos, Эгоизма и ненависти egoizmo ir neapykantos nuodai yra jūsų širdyse, и поэтому нет у вас мира. dėl to nėra jumyse ramybės. Это диагноз Tai наших yra сердец. mūsų širdžių diagnozė. Но она говорит, что нам с этим делать. Bet jinai taip pat kalba, ką mums su tuo daryti. После этой фразы она говорит: будите любовь. Ir po tos frazės jinai sako, būkite meilė. Она не говорит: ищите любовь. Jinai nepasakė, ieškokite meilės. Она говорит: будьте любовью. Jinai pasakė, būkite meilė. И хочу подбодрить вас, как это жить каждый день. Ir noriu parodyti, patarti, kaip tuo gyventi kiekvieną dieną. Богородица к нам говорит и дает нам послание. Dievo motina mums kalba ir duoda pranešimą. Это 5 главных посланий. Tai yra 5 pagrindiniai pranešimai. Когда мы их будем жить, будет мир в наших сердцах. Ir kai mes juos gyvensime jais, tai bus taika mūsų širdise. Мы становимся любовью, Mes tapsime meilę и мы будем приносить другим мир. ir mes nešime kitiems ramybę. Первое – это молитва сердцем. Pirmas tai yra malda širdimi. Это розарий. Tai yra rožinis. Она говорит: молитесь розарий каждый день, все 3 части сердцем. Jinai sako, melskitės rožinį visas dalis širdimi. То значит держать маму за руку. O tai reiškia laikyti motinai už rankos. Когда нам тяжело, когда болеем, не видим смысла, Kai mums sunku, kai mums skauda, kai nematom prasmės. она говорит: возьмите в руки розарий. Jinai sako, paimkite į rankas rožinę. Эта простая молитва творит чудеса. Šita paprasta malda daro stebuklus. Может быть, нам кажется за много 3 розарий, Mums gali atrodyti per daug 3 rožinio dalis. но мама, она не хочет от нас то, что мы бы не могли сделать. Bet motina paprastai neprašo to, ko mes negalėtume padaryti. Она знает, что мы можем, Jinai žino, kad mes galim и что это нам помогает. ir kad tai mums padeda. Мы находимся в новении к Фатимской Богородице. Девятница. Mes esame devyndenyje Dievo motinos. Будем праздновать 13 мая. 30 dieną bus šventė. И 13, atsiprašau. помните, что сказала Богородица Фатиме? Ar atsimenate, ką Dievo motina pasakė Fatimoje? Она сказала, что надо много молиться за мир, много розария, Jinai sakė, kad reikia melstis daug rožinių už taiką. чтобы первая война мировая закончилась, надо молиться много розария за мир. Tuomet, kai jinai apsireiškė gegužės 13 dieną, jinai sakė, kad reikia melstis daug, kad pirmojo pasaulinio karo trukmė greičiau pasibaigtų ir taika įsiviešpatautų. И в Меджугорье она сказала: то, что я начала в Фатиме, я закончу в Меджугорье. Jinai Medžiugorjui pasakė, tai, ką aš pradėjau Fatimoje, aš pabaigsiu Medžiugorjoje. Меджугорье — продолжение Фатимы.
Medžiugorje Fatimos tęsinys. И одно из посланий — это молитва за мир. Ir viena iš šitų žinučių yra malda už taiką. Молитва Розария. Rožinio malda. Мне всегда нравится такой пример. Man visą laiką patinka toks pavyzdys. Идем к врачу, Einame pas gydytoją и нас болит сердце. ir mums skauda širdį. И скажем, ну, болит. Mes sakom, skauda. И врач скажет, да, ваше сердце плохо работает. Ir daktaras sako, taip, jūsų širdis prastai veikia. Опасно. Pavojinga. Вы должны принимать 3 раза в день таблетки. Jums reikia 3 kartus į dieną gerti tabletes. А мы скажем, хорошо, хорошо, гори. Mes sakom, gerai. Не хотим умереть. Nenorim numirti. Будем брать. Būsim gydyti. А мама с неба приходит, чтобы тебе было хорошо на сердце. Ir Dievo motina iš dangaus ateina, kad tau būtų širdyje gerai. 3 розарии каждый день. Reikia melstis 3 rožinius. Один из визионеров, Vienas iš regėtojų, когда Богородица сказала, что надо 3 розарии молиться каждый день, kai Dievo motina pasakė, kad reikia melstis 3 rožinio dalis kiekvieną dieną, ему было 11-12 лет. jam buvo tuo metu 11 ar 12 metų. И он сказал, разве ли это не за много? Ir sako, ar tas vizionierius regėtojas sako, ar tai nėra per daug? И Богородица ответила, O Dievo motina atsakė, посмотрите вокруг себя, pasižiūrėkite aplink save, как сатана сильный. kaip šėtonas jaučia. Его сила нарастает. Jo jėga bunda. Чтобы вы выстояли эту борьбу, Kad jūs išlaikytumėt šitą kovą, вы должны молиться больше розарий. jums reikia melstis daugiau rožinių. Великий пророк святой Иоанн Павел II, Šventasis Jonas Paulius II, Паулус, он нам добавил еще 4, mums taip pat pridėjo ir 4 dalį. написал прекрасный розарию, Labai gražų rožinį про užrašė розарий, да. šviesos slėpinius. И Богородица нас зовет, когда вам тяжело, берите розарий. Ir Dievo motina mus kviečia, kai jums sunku, imkite rožinį. Особенно нас зовет, чтобы мы розарий начали молиться в наших семьях. Ypatingai mus kviečia, kad mes rožinėme melstumėmės savo šeimose. Каждым вечером молились вместе розарий в наших семьях. Kad kartu vakarais šeimose melstumėmės rožinę. Она говорит, наши семьи кровоточат. Ir jinai sako, kad mūsų šeimos yra lopšys. И я хочу лечить ваши Kraujuoja. раны. Хочу лечить ваши раны. Ir aš noriu išgydyti jūsų žaizdas. Это молитва розария в наших семьях. Tai yra rožinio malda mūsų šeimose. Я вспоминаю один момент на горе Подбордом. Ir aš atsimenu vieną akimirką Podburdo kalne. Я там встретила несколько лет тому назад одного мужчины из Литвы. Aš ten vieną vyrą iš Lietuvos prieš kurį laiką sutikau. И он мне говорит, могу с тобой поговорить? Ir jisai man sako, ar galiu aš su tavim pakalbėti? Я говорю, я очень спешу, мне надо идти на перевод. Ir aš sakau, aš labai skubu, man reikia eiti į vertimą, nespėju. И он говорит, а у меня большая беда. O jisai sako, pas mane didelė bėda. А я не успела с ним поговорить. Ir aš nespėjau su juo И pakalbėti. вложила ему в руки розарий. Ir aš tiesiog daviau jam į rankas rožinę. И говорю, начни молиться розарий. Ir aš sakau, pradėk melstis rožinę. И через несколько лет, Ir po kelių metų, когда я была в Литве, kai aš buvau Lietuvoje, пришел ко мне этот человек atėjo pas mane tas žmogus, и показал мне свою руку parodė man savo ranką и держал розарий.
Jisai laikė ją rožinę. Я сразу вспомнила эту руку, Ir aš iš karto atsiminiau tą ranką. потому что Розари был очень такой веселый. Nes tas rožinis buvo labai linksmas. Он был такой кольоровый, розовый, желтый, Jisai buvo toks зеленый. spalvingas, rožinis, И его žalsvas. рука такой, да. Ir jo tokia ranka. И он мне говорит, это спасло мою семью. Ir jisai pasakė, tai išgelbėjo mano šeimą. Розари спас мою семью. Rožinis išgelbėjo mano šeimą. Я не умел молиться Розари, Aš nemokėjau melstis rožinę. а ты вложила меня в его в руку. Bet tu man įdėjai jį į rankas. Я нашел, как молиться, Ir aš radau, kaip melstis ją. и моя семья осталась вместе. Ir mano šeima išliko drauge. Сколько чудес я слышала и видела. Kiek aš daug stebuklų girdėjau ir mačiau. Хочу вас подбодрить. Розари творит чудеса. Aš noriu jūs paskatinti, padrasinti. Rožinis daro stebuklus. Когда вернетесь домой, Kai grįšite namo, сделайте место молитвы в своей семье. padarykite maldos vietą savo šeimose. Богородица нас учит конкретно, как это должно выглядеть. Ir Dievo motina mus moko konkrečiai, kaip tai turi atrodyti. Хочет, чтобы мы подняли на видное место крест. Jinai nori, kad mes pakabintume regimoje vietoje kryžių. И под крест поставили открытое Слово Божье. O po kryžiumi, kad būtų pastatytų kryžiumi, kad būtų atvertas Dievo žodis. Biblija. Поставили статую или икону Богородицы. Kad pastatytume statulą ar ikoną Dievo motinos. Положили там семейный розарий, Taip pat padėtume ten šeimos rožinę, освященную воду. šesto vandens. И приходили на это место каждый день вся семья. Ir kad į tą vietą ateitų kiekvieną dieną visa šeima. Молились под крестом розарий. Melstis po kryžiumi rožinį. Под крестом нас ждет мама. Po kryžiumi mūsų laukia motina. Она помогает нам обнять, принять наши кресты, Jinai mums padeda priimti ir apkabinti savo kryžius. соединить со страданиями Иисуса распятого. Ir mums padeda sujungti su prisikėlusio Kristaus kentėjimu tos И kentėjimus. так обретаем мир. Ir mes tokiu būdu pajaučiame ramybę. Это первое послание. Tai yra pirma žinia. Второе послание. Antra žinia. Богородица нас зовет каждый день читать Святое Писание. Dievo motina mus kviečia kiekvieną dieną skaityti šventąjį raštą. Не забудьте 2 послания каждый день. Nepamirškite 2 žinių kiekvieną dieną. Розарий Rožinis и Святое Писание. ir šventasis raštas. Утром первая весточка Евангелия на сегодняшний день. Pirmą ryte atsibudus dienos evangelija. Что хочет Иисус сегодня от меня? Ko Jėzus nori šiandien iš manęs? Что хочет Он мне сегодня сказать? Ką Jis man nori šiandien pasakyti? Его мысли в мои мысли. Kad būtų jo mintis mano mintis. Радостная весть. Džiaugsminga žinia. Мы читаем так много вестей. Mes tiek žinių skaitom. Утром просыпаем и смотрим, что случилось, что произошло в мире. Ryte pabundam ir žiūrim žinias, kas įvyko. Постоянно на мобильном телефоне. Pastoviai būnam mobiliuosiuose telefonuose. Вечером засыпаем с мобильным. Ir užmiegame vakare su mobiliaisiais. И Богородица в Меджугорье нам говорит: O Dievo motina Medžiugorjėje mums sako: дорогие дети, brangus vaikai, вам предлагаются ложные истины. jums siūlomos melagingos tiesos. Только одна истина на этой земле. Yra viena tiesa šioje žemėje. Слова моего сына. Mano sūnaus žodžiai. Евангелие.
Evangeliją. Чтобы мы могли сориентироваться, что происходит на земле, Kad mes galėtume susiorientuoti, kas vyksta žemėje. мы должны стать похожи на Марию, Mes turime tapti panašus į Mariją. сокрывать, носить в своем сердце слова Иисуса. Nešioti savo širdise Jėzaus žodžius. Каждый день. Kiekvieną dieną. Вспоминаю одного бездомного, который был здесь. Aš atsimenu vieną benamį, kuris buvo čia. Он видел, как убили его маму. Jisai matė, kaip nužudė jo motiną. Очень много несчастья пережил. Jisai pergyveno daug tokių nelaimų. И сестры матери Терезы нашли его на улице. Ir Dievo motino, šventosios Teresės iš Kalkutos seseris jį rado gatvėje. И научили его читать Святое Писание. Ir išmokė jį skaityti šventąjį raštą. И он кого встречал, каждому говорил: Ir jis ką besutiktų, kiekvienam kalbėjo. ты должен прочитать Евангелие, Turi perskaityti Evangeliją. потому что единственная истина — это Евангелие. Dėl to, kad vienintelė tiesa yra Evangelija. Каждому человеку это говорил. Jisai kiekvienam žmogui tą kalbėjo. Никогда не забуду его радость в глазах. Aš niekada net nepamiršiu jo džiaugsmo akyse. Так и мы должны стать носителями радостной вести. Ir mes turime tapti tais džiaugsmo nešėjais, džiaugsmingos žinios. В своей жизни приносить эту радость. Savo džiaugsmu nešti tą, savo gyvenimu nešti tą džiaugsmą. Третье. Богородица нас зовет поститься среду и пятницу на хлебе и воде. Trečia, ką mus kviečia Dievo motina, tai yra pasninkui trečiadieniais ir penktadieniais duona ir vandeniu. Она говорит, только молитвой и постом возможно остановить войны. Jinai yra pasakius, kad tik tai malda ir pasninku gali būti sustabdyti karai. Вы знаете, что здесь на Балканах была такая страшная война. Jūs žinote, kad čia Balkanuose buvo baisus karas. Она началась в 1991 году. Šis karas prasidėjo 1991 metais. Только точно 10 лет после того, как Богородица нас пригласила, молитвой и постом можете остановить войну. Ir tai vyko lygiai po 10 metų, kai jinai pirmą kartą mus pakvietė sakydama, kad malda ir pasninku gali būti sustabdyti karai. Отец Славко Барбарич, про которого вы будете еще слышать, Tėvas Slavko Barbaričius, apie kurį jūs dar girdėsite, он умер на горе Крижевац. jis mirė ant kryžiaus kalno čia. И день после его смерти Богородица сказала, что он в раю и заступается за нас. Ir dieną po jo mirties Dievo motina pasakė, kad jisai danguje ir jūs užtarė. Многие литовцы приходят на семинар поста, молитвы, тишины. Daug lietuvių atvyksta į seminarą malda, pasninkas ir tyla. Мы очень любим этот семинар. Mums labai mielas, mes labai mylim šitą seminarą. Реколлекции, кто уже на них был здесь? Rekolekcijos, kas jau buvo šitose? Супер. Реколлекции. После этой нашей встречи будут реколлекции. Po šio susitikimo vėl bus šios rekolekcijos. И эти реколлекции отец Славко начал организовать в 1991 году. Ir šias rekolekcijas tėvas Slavko Barbaričius pradėjo organizuoti būtent 1990 И он говорит, metais. я только, когда началась война, начал понимать намного глубже, насколько важно нам надо учиться поститься сердцем. Ir jisai kalbėjo, kad kai tik prasidėjo karas, aš žymiai giliau supratau, kaip yra mums svarbu melstis ir pasninkauti širdimi. Во время войны на Балканах Balkanuose vykstančio karo metu часто Богородица повторяла: dažnai Dievo motina kartojo, только молитвой и постом можно остановить эту войну. tik tai malda ir pasninku galima sustabdyti šį karą. И когда война закончилась, O kai karas baigėsi, она сказала:
ji pasakė, благодаря вашей молитве и посту, dėl jūsų maldų ir pasninko эта война не длилась так долго šis karas netruko taip ilgai. и длилась почти 5 лет. Длилась почти 5 лет. O tas karas truko beveik 5 metus. Сегодня мы находимся под угрозой войны. Mes šiandien irgi esame karo pašonėje. На земле много войн. Labai daug karų žemėje. И Богородица говорит, Ir Dievo motina kalba. в одном послании рассказала, Jinai pasakė vienoje žinutėje, если бы каждый из нас, кто приехал в Меджугорье, принял всерьез призыв к посту, jeigu tie, kurie atvyko į Medžiugorję, būtų rimtai priėmę žinią ir kvietimą pasninkui ir maldai, легко было бы остановить все войны. būtų buvę lengva sustabdyti visus karus. Опять все в наших руках. Vėlgi, viskas mūsų rankose. Завтра среда. Rytoj trečiadienis. Хочу вас подбодрить. Aš noriu jūs padrasinti. Давайте сделаем подарок Богородице. Padarykime Dievo motinai dovaną. Будем поститься на хлебе и воде. Pasninkaukime vandeniu ir duoną. Будем молиться за мир на земле. Melskimės už taiką žemėje. Четвертое. Богородица нас зовет часто исповедоваться. Ketvirta, kam kviečia Dievo motina, tai yra dažnai išpažinčiai. Это послание так, как в Фатиме и в Меджугорье. Ta žinia, kaip ir Fatimoje, taip ir Medžiugorėje. Ежемесячная святая исповедь. Kas mėnesinė šventoji išpažintis. Хочу прочитать вам последнее послание, которое она дала. Aš noriu perskaityti paskutinę žinią, kurią jinai davė 25 dieną. Дорогие дети, Brangus vaikai, я молюсь за вас aš meldžiuosi už jūs и призываю вас к новой жизни. ir kviečiu jūs naujam gyvenimui. Жизни в радости и молитве. Gyvenimui džiaugsme ir maldoje. Пусть Святой Дух наполняет вас Tegul šventoji dvasia jūs pripildo радостью, džiaugsmu, чтобы вы были как источник чистой и питьевой воды. kad jūs būtumėte kaip šaltinis geriamo ir švaraus vandens tyro. Чтобы вы, детки, были в Боге и с Богом. Kad jūs, vaikeliai, būtumėte su Dievu ir Dieve. Миссионерами любви и мира. Meilės ir taikos misionieriais. Ваша жизнь здесь на земле коротка. Jūsų gyvenimas čia žemėje trumpas. И поэтому я с вами, чтобы вести вас на небеса. Ir aš esu su jumis, kad jūs vesčiau į dangų. Прекрасное послание. Labai graži žinutė. Видите, полной надежды. Matote, pilna vilties. Мама нас не пугает. Motina mūsų negazdina. Она показывает нам выход из такой ситуации, в какой мы находимся. Jinai mums parodo išeitį iš tos situacijos, kurioje mes Новая esame. жизнь с Иисусом. Jinai veda į gyvenimą su Jėzumi. Она начинается в святой исповеди. Ir šitas gyvenimas su Jėzumi prasideda šventojo išpažintyje. Меджугорье — это исповедальная мира. Medžiugorė yra pasaulio klausykla. Очень люблю сидеть около исповедальни Aš labai mėgstu sėdėti aplinkui išpažinčių и наблюдать, что там ir происходит. stebėti, kas ten vyksta. В Меджугорье миллионы паломников начало новую жизнь. Milijonai piligrimų pradėjo Medžiugorėje naują gyvenimą. Я бы сказала, это встреча самаританки около колодца с Иисусом. Aš sakyčiau, kad tai yra samarietės susitikimas prie šulinio su Jėzumi. В исповедании нас ждет Иисус. Išpažintyje mūsų laukia Jėzus. И когда мы выскажем Ему всю нашу истину, Ir kai mes jam išsakome visą savo tiesą, после мы становимся радостными миссионерами. paskui mes tampame džiaugsmingais ir laimingais. Богородица говорит, исповедуйте сердцем. Dievo motina sako, išpažinti atlikite širdimi.
Один францисканец говорил такую историю. Vienas pranciškonas sakė tokią istoriją. Он исповедовал в Меджугорье. Jisai išpažinčių klausydavo Medžiugorjėje. И приехала на исповедь одна женщина из Южной Америки. Ir jinai atvyko tokia moteris iš Amerikos. И начала исповедоваться. Ir pradėjo išpažinti sakyti. Открыла тетрадку. Atvėrė knygelę. Такое что-то. Maldaknygę. И читала. Ir skaitė свои грехи. savo nuodėmes. И отец говорит, а я слушал. O jisai sako, aš klausiau. Прошло полчаса. Praėjo pusvalandis. И она, когда закончила, Ir kai jinai pabaigė, взяла тетрадку в руки pasiėmė tą knygelę į и rankas порвала ее на кусочки ir sudraskė į gabalėlius. и говорит, Ir pasakė. и все, Ir viskas. я больше так не хочу. Aš daugiau taip nenoriu. Я хочу начать новую жизнь. Aš noriu pradėti naują gyvenimą. Это святая исповедь сердцем. Tai yra šventoji išpažintis širdimi. Мы видим и слышим свидетельства, Mes matome ir girdime liudijimus, как люди делятся с нами, kai žmonės dalinasi su mumis. говорят, я в Меджугорье вспомнила такие грехи, которые раньше я вообще не видела. Sako, aš Medžiugorjėje prisiminiau tokias nuodėmes, kurių anksčiau visiškai nemačiau. Или приезжают люди 1000 километров Arba atvyksta žmonės 1000 с kilometrų одним желанием. su vienu troškimu. Я хочу здесь начать новую жизнь. Aš noriu čia pradėti naują gyvenimą. Помню одну женщину из Латвии. Aš atsimenu vieną moterį iš Latvijos. Она приехала, уже была пенсионером. Ji buvo jau pensininkė. И она говорит мне так. Я приехала, чтобы поисповедоваться. Ir jinai sako, aš atvykau, kad atlikčiau išpažintį.